Dedine de ستشانه پرخوشه لیلی پرخوشه جانی پرخوشه یک جدایی یک جبابه یک یاره لیلی یک یاره جانی یک یاره بده نابه به باو نابه یار خوشه لیلی یار خوشه بده نابه به باو نابه یار خوشه لیلی یار خوشه دایکش بوما وکد لیدنه یه لیدنه یه جان لیدنه باوکش بوما وکرونی یا روزه یه لیلی روزه یه لیلی روزه یارد لاله وکابهنا گوله یه لیلی گوله یارد لاله وكابهنا قولي يا ليلي قولي ددني دا سيدي شاسة برخواشة ليلي برخواشة جاني برخواشة يك جدايك يك جبابا يك يارة ليلي يك يارة جاني يك يارة بده نابه به باو نابه یار خوشه لیلی یار خوشه بده نابه به باو نابه یار خوشه لیلی یار خوشه Dem baş slavre sabah bxir temaşevanên hêja em ji stüdyoyên TRT Kurdiyê pêşberîwene dawiya hefte bi dengê Pervîn Hüseynî dest pê kir belê temaşevanên hêja gelo îro mijara me çi ye em ê îro behsa çanda dibistanan bikin lewra ji bo welatê me ji bo civakê ji bo zarokan ji bo malbatan dibistanciyekî gelekî giring dikire zarok oxtê diçin mektebê bi hevalên xwe re bi mamosteyên xwe re dibin wek malbatekê hinga jî çandek amade dibe gelo ev çand çi ye her wekî din divan salên dawî de bande zordestiya hevsa alan gelekî zêde bûye her ku diçe jî zêde bûye zêde dibe sedema çi em ê îro li ser vê meselê bisektin wîn jî dikarin bi mesajana beşdarî bername me bibin kerem kin mesajên xwe ji me re bişênin telefona me 0506 657 533 622 ji vê numarê hûn mesajên xwe ji me re bişênin gelek mêvanên min hêja îro li virane stûdiya me dine kerem kin em mêvanên xwe jî nas bikin pedagog mamosteyê rêberiyê Eyüp Ok mamoste tu bixêr hatî Sersera. Çavê başî Dejwarazî min başin inşallah. Hacı başım spas dikim Gelek spas. Mamoste müdürê dibistane Yunus Uygar mamoste tu bixêr hatî Sağ olun canım başın inşallah. Başım inşallah hûn jî başin Sağ olun. Stranbeş Pervin Hüseyin'i Malata Hava gelek spas İsmail Hakkı Parmaksız Haşim Reşadet gelek spas dikim Belê temaşevanên hêja kerem kin em binerin îro hürgiliyên mijara me çine paşê devam bikin. Çanda dibistanê li gorî çanda rojane hem gelekî cuda ye hem jî gelekî giring e. Di nav çanda dibistanê de çalîkên dibistanê û dersan hene xwendekar bi vê çandê şikl û şemalê dîgirin û dibin pêşeroja civakan. Ji bo xwendekaran çanda dibistanê çi qasî giring e. Civak û malbat divê çawagiringiyê bidin dibistanan. Di çanda dibistanê de rola mamosteyan çi ye? Di salên dawî de zordestiya hemçaxan zêde bûye. Ev tevger ji bo tenduristî û perwerdeya xwendekaran gefeka mezin e. Zordestiya hemçaxan ve çawawerî çareser kirin. Di zordestiya hemçaxan de rola dê û bavan û malbatê çi ye?
Di têkiliya mamoste û xwendekaran de pêvajoya hînbûnê bandoreke çawalxwendekaran dike. Ji bo xwendekarên pirsgirêka wan a hînbûnê hebe divê çi bêkirin. Xwendekarên xewa wan nedurist bê divê çi bikin. Ji bo xwendekariyeke serkeftî çi dikeve ser milên mamoste dê û bav û malbat de. Bersiva van pirsan û agahiyên hîn zêdetir bi bernameya dawiya heftê bi manên pasportên serekrana we. Mamostem bi te re dest pê bikin. Tî jî mamosteyî. Zarok jî piştî 4-5 salan êdî dest bi mektebê dikin. Dê bav zarokê xwe emanetî we dikin. Lewra zarok piştî demekê weke bavê xwe dayika xwe dibênin mamoste li mektebê. Lewra bi hevalên xwe re jî bi we re dibin wek malbatekê. Hînka jî çandek derdikeve holê mamoste. Lê ev çand hîn weke berê ye, li gorî we çawa ye, çima ew qas giring e? Sağ olun. Ez destpêkê de dixwazim ez Ahmedê Xanî weka pedagogekî dibînim. Ji bo destpêka nûbara piçûkan de bona zarokê kurmanca zaroka ra evî pirtûkê dinivîse dibêje ev pirtûk ne ji bo ne bo sahîb rewaca ji bo piçûkê kurmanca ji bo tabiat meleka ji bo ev program ev berhem li gorê min programeke berhemeke pîroz e pêşerojê me girêdayê zarokê me ne ji bo ez we pîroz dikim eva çend heftê em li ser vê meselê mijarê em diaxivin Mala tava mamoste. mala we jî ava be yani piştî wî çanda dibistanê çi ye yani derheqê vê mijarê de gelek nêrîn hene lê wexta ku dibêjin çanda dibistanê ez sosyologek civaknasekî Fransî heye Pierre Bourdieu derheqê wî de mefhumek dibêje sosyal sermaye sermaya civakî îro ku zarok ku lîseke baş qazanç kin ku zanîngeheke baş qazanç ke ew ê sosyal sermaye qazanç dike yani ku dibistaneke neçe dibistaneke başta sosyal sermaye çê nabe sosyal sermaye çi ye yani têkiliye mirova ye îro ku zarokek em mînakekî bidin here lîseya Galatasarayê here lîseya Darüşşafakayê wira ew têkiliyê wî ev hevaltiya wî hettanî emrê wî hebe berdewam dike. Ev jî tesîrî civaka me dike dem sana mamoste. Hînka jî tesîrî welatê me dike. Rast e. Çal ve mesela zarokekî ku em bêjin herêma me derkeve aliyê ekonomiyê ve rewşa wî ne baş be jî ku Darüşşafakayê qazanç ke ku lîseya Galatasarayê qazanç ke wira dewleta me da welatê me da kîjan malbatê zengîn dewlemet hebin zarokê wana ra dibine heval da çat be ew têkilî hettanî emrê hebe berdewam dike ew ê zarokê jî ew ê însanê jî mirovê jî dibe asteke baş da îro ev çanda dibistanê ser çi ye ser nirxê hevbeşin yani dibêjin yani bir Tirkiye dibêjin ortak değerler nirxê hevbeş çawa ava dibe eva nirx ser emrê ser dîroka dibistanê ye ser derdorê wî derhola wî ye ser têkiliyê mamoste xwendekar û malbatan e yani wira da em dikarin behsa gelek unsura bikin wisa yani Yani mamoste mesela li malê jem hînî çanda xwe dibin lê zarok oxtê tên mektebê zimanê wan aynî ye ji xwe aynî olê wan aynî ye nirxê wan aynî ye lê mektebê bi hev re çandeka din amade dikin mamoste ew jî bi saya we amade dibe yani ez behsa we ya dikim bi rastî çandekî çawa derdikeve holê hûn yani têkiliya we di mektebê bi zarokan re çawa ye hûn ew nirx çawa hînî zarokan dikin yani ça dibim malbata xwe da nava atmosferekî dinê da ne ku tê dibistanê de dikeve atmosfereke dinê da yani zarok wexta ku tê dibistanê da atmosfereke disiplînê ku wê dibistanê de hebe ew çand yani çand se wê disiplînê ava dibe se wê unsura ava dibe
unsura mamoste unsureke xandekar unsureke wira devbavê zarokê unsureke sewê tê ava kirinê Yani da بحبر حركت تكن هر tabii yani ji wana da yekêm be ew çand ava nabe her dibistan jî çanda xwe ava dike çima hica besa dibistanê dîrokî kirin ew dibistana da çandeke minak bidim zarokek ku here lîse Galatasaray'da wira zimanê Fransî hin dibe çanda ve Fransî hin dibe ve coğrafyayı ve erdnigarê hin dibe ve kültürü hin dibe yani hene zarok jî hene mesela em bêjin dibistana navîn em lîseyê tenê wira minak nedin em dibistana navîn minak bidin ve dibistanê da wexta ku dikeve êdî çanda dibistanê çabiye gelek zarok êdî zimanekî dinê xeber didin yani malbata xura zimanekî dinê xeber de ku tê wê dibistanê da dibistana xwe da zimanekî dinê xeber de zimanekî li ser em çi bêjin em wê zimanê zêde em jî jê fehm nakin zimanekî internetî xeber de Ev jî çandekine ew jî çandeke Zarok jî di nav xwe de çandek amade kirine îro zimanek amade kirine muxabin. Rast e lîstik hene hene lîstikê mesela internetê hene bu wan mesela lîstika da hene peyva hene kelime him dibe li gorê xwe xura çandek ava kirine lê çanda dibistanê ku wan unsura da mesela xandekar mamoste rêveberê dibistanê yani müdürê dibistanê ku atmosferek wira da ava kiribe wê dibistanê da ava kiribe ew zarok dikeve wê atmosferê da li gorî wî xwe disiplînet ke yani hene dibistan hebe ku mesela disiplin ve dibistanê da kêm be ew zarok çatke ew zarok yani nikare bikeve wê atmosferê da xwe disiplîn nake Gelo ji mamosta şte jî mamosta jî behs kir zarok aneka ji xwe re çandek amade kirine yani bawer dikim berî niha çanda dibistanê ne weke ana bû em ji bêtir yani em saygı didan mamosteyê xwe bêtir em hürmet didan mamosteyê xwe lê aneka zarok yani ez naxwazim bêjim zarokê ana jî lewra ev civak zarokê ana derxistin holê ne wisa mamoste û nizam hûn ê çi bêjin yani her ku diçe civak diguhere teknolojiyi peş vediçe bir şey çekili derketiye hole telefon derketiye tablet derketiye kompüter derketiye levra zarokin anaji ne oke eberene evci tesiri çanta dibistan andike mamostacı baskır şora zamanek amadetkin yani bu mamostayı xora vaka beri haber nadın hin zarok ez benim bin nave mamostayı xod bejin yani nabejin mamosta sedema ve çiye mamosta yani em bitirsin em netirsin yani civak diçeki dere yani مجار اوكي سري باور مؤسسه صال ديني جامع باغفن نه اوكي ايرو درد ايرونينا بريا 5 سال دجي بلكي سري دي ام ne ulobun mamosta ام ne ulobun ام ne ulobun ام pır hürmetli dan mamosta yapı tam jmere baş ev bu juanre uş civaka irore ev belki belki zarok şöyle bir ev dibinin normal şöyle bir dibinin az باورم gelek em bir ne dert o ki dert dibinin şöyle استكرم اوكي كيصاب بجم مثلا كيصاب بجم بريا 5 سالده جواني كو كيف وانش حربيره داتا و اغبون جنگاور بون او اغبون ايدي اغبون جرينگ بون كيف مالباتا كيف جواكي جوان ايدي داتا ذيكا جواني كو كيف وانش حربيره بيج مرد بنا وكي درت نفسه شو كيف جوانا اوكيرتي araba babe خضره والله ماموسته biraz حربيره كيف وانش قرينه بريده بريا 5 سالده باش bu çünkü ev bu yani civaki liservi adet bua u amadet bua iroji civaki hatiye gorandın ne piştek hatiye gorandın dünya bu ki gündeki mamostacı pasaya kirenek dünya bu ki gündeki o ev günd o ki çavamro mesela cinare xoyin dibe heye juiz zutir mesela viyali dünya em aynı demden hindibin em zu belad em zu hindibin و زاروك جي ام جوار مثل هذي دبن نافيوان او كان خصنا زي خشاغي شما بي نافيوان او كان ندانين اف الناف نب يعني وكي ساكرنا او كي كيواني وكي ام بين كاركترستيك özellik yani teva تشتكتي نوتي جم هافوان او زاروكا شدة
کیفوان جرته کیفوان زیدش نخابن. شنده ترته کیفوان زیده جوانته خودگامن خودبینن کیفوان جرحتی رزیدته قنفورا خو نایلن کش دست باردن از باشد Bu pır در giringi حق dedim وانده fikre xo navsa mamostu. Dibe ev fikre amına. ناوی وی نسلیش او که مجرد بین اوی بن نسلی Bele. امن يعني دمامية اف در حقيقة فيدا برتغال امريكا بريا 25 سال دام بشيكي درنك او كمان كولتورا وان تينو تنا جام خو بريا 25 سال ده هاتين نفسان بن نسلي والنارسيزم illeti Narsizm. نارسيزم illeti نارسيزم او كي او كي نافي في برتغال او كي ده سما بش نخوشانية درونية تف او كيوان تيدنا يعني كي جانا خوشاني بتشي عم برو وتشيز بك تف تنا او نفساندن كتابة برسرية تختورة درونية دويدة بريا 5 سال دجي نارسيزم نخوشاني داتا حساب كيرن لبالي ايرو زاروكي كو حتى 18 سال امريوان جوار ايديف يعني ام نكارن بين زاروكي كو تدا نارسيزم تنبي بيرة تنبي ام نابين جبوي Yani narsizm naxoşiye ki navsa جن mamostu. خوشانية او كيرن درانين جبي بورتوكي شو بكي يعني Grigori ve Portekal. دسمه دورده دجهبو دجبيشي دسمه 50 او كي وكي 5 سال جارك 6 سال جارك تي او كيرن نوچرن Desemet çiye mamostu veya ji amade bikin ya diyar bikin. دسمه او كي نخوشانية كو الدنيا ده درونية انسان ده ام دبينن دور ده تفاتي تومكيرن تختوري درونية بوي تشيزات دن O astavan heye çağrı penç. او كوانه يك دوسيه شهر حتى بينجاجي دركتيه هر حما كو درتي دروني زياده دون كان بنت تي او كان غوراندن درون او كان نخوشانيه او كي Narsizm. نارسيزم جاتي دراني چما ز قشاغي تف ايدي جواره نارسيزم بو وكي تشكي نورمال Allah Allah. نخوشاني قبول ناب نخوشاني قبول ناب ناديش بود بن نسليه ز قشاغي اصلا امجرد بن نسلي كيف اون زياده جوارتي konfor alanı gavi ku ken bi gavi ku işte sevante darandın o kavan zedet bi benavan tangi bi haciz dibin u jbo fiji babe wan bi diyavan bi mamosse wan bin wan zedet dişkenin beni xoyi çırnavan axaftin avana dev babe wan pişik evte sivik yani her gece karım xobirin lebeli ev hissi hamu zaraka dahiye gavi ku konfor avan كم بو هات تنكرن çünkü navivan ben nesliye çime evcu sayı çime ne navivan daniye ben nesli yani tego emberen ne wilobun Bele. am çime beren ne wilobun sev keme kembun alternatif me kembun lastik keme bu en zapt do Bele. cile keme bu bla sebi Kompüterin nunu derket. kompüter rejat تنبون دست زاویه کد زارو کد تلفن تنبون Hayamam da dunu derket bu mamostu. و خوارن و خوارن جنوی کی ایرو بزده نیم بود تنبو Bele. Bele. از باورم شخا کنفور انسان زیدت بی شخا امکان انسان زیدت بی نفس انسان جب قوت بی اف پسیکولوژیه ده درونیه ده مدرن پسیکولوژیه ده yani ne psikoloji yani deruniye kevin yosatine çünkü modern psikoloji babi Freud hesabı و Freud vidbeja yani hamu pedagog hamu derunas ne servi fikrine ev ekola Freud'a de gavi guzarok te dine id pere id hem de sufizm Beri ego ne yani? نه id ego süper ego bela se evkat ya qadamat ya de zarok gavi kute dine id pere id çiye şha xostine ki insan hebi kaynağı merkezavi ide isteki zarokat ev ki bitine حد بیتونه زارو که بچوک هموتش تکارم خواستن چون که نزانن چی zararlıه چی نه zararlıه نزان تبی زارو مازم تبی اید ایگو سوپر ایگو قدمت که نه دوره جدی و بابا خوا او که toplumu hind be دبی هدی وان خواستنه ایده اوتکه کمتکه و نایلکو درکه نه درve ev جدی navi vanın datin evki toplumsal normlar toplumsal kurallar Böyle. Yani kuralı kaide civaykiye de isteki xostine zaroka insana kemtkin iro mago ben nesli envantava binne berşave xo u bgije nabudu ve manek derkebi ben nesli narsizm bu vakit şey normal demek ki me it xostine zaroktiye zede xavat kiriye
من نشتی کو ایدوان شی سوپر اگوان کی بدبره ما هر تشتی دایوان هر تشتی دایوان بیاوان کردی چی خواستنه زیاد بخواد بوه سوپر اگو نکتی دوری ده او که دجی ده نبی چی بو تصوف دجی نبی ایده karşılığı evkede nefsi emmare. Kötülüğü isteyen her tişte nefis. Hamut işte ne baş tıkarab xaze. Nefis te uy evke yani hizaya bite tene cema everdu. Em bavarın ku Freud jvide ke belki kopyacı kişandı çünkü ili çevne. Freud jderun nasiyedin piçki juda yaşama ama. Ki ya mastra jwan fikri bir idi tene evkene kabul kirin. O modern yani babı modern psikolojik ev te hesabı çünkü pere hatiye hatta cema ez bavarım ev ki kuam binin yani jmere veki nekhoşaniye ki veki piz direkt te xoya kaynak avan virdir ki civan virdir ki kavan kaniya wana mazın mezede ida zaroka qavat kiriye bet be yani pır bir yavandık mezede yavan kiriye navivan de baba jwana çek ben helikopter anne baba helikopter helikopter anne baba zarok nailin ku pirava xo bexna piye xo nailin ku parda xo ave bxon hamut dinawan هنگه کمتر وید کن لیبل شخص زیادت بی درونی انسانجی بهتر خرد به پرزگیری که انسانجی زیادت بن او که دجید آخافتنا دیو بابو زاروکا دجی نوی او که aşırı koruyucu anne baba. Yani zede ku dev bab ister zarokat bin. Çime ev demamel cemme zede bu. Demame de malbat پنج حب چهار حب سه حب أنا مدك سه حب زاروك أنا بون قوتها أنا دقشت تبع حمود اشتغل باني أنا جي تخستانا بلكي وبيرك شيء نكتبون نكتبون عيشة إيرو حبكية وبيرك جي بيرك كتبنا خواتي جي حبكية شخا قوتها وأنا هبي جبوبي زاروكي خرجت كن نابج والله بس يا أبي زرار ديد بي خلد دي أخو أمي جبتني أخو قوتها ما هي شيء بخوازي مبدنا أنا ديت بلا زاروكي مبدنا أنا ديتيا بلا زاروك مبينن أم كان هناك تشتريش بيجام درجة يعني أف أو كي لو أف هر تأثيري بهر أواي تأثيري زاروك عندك باش تأثيري جواكي جيت باش يوم تبجين أف زاروك شما وسانة زاروكي نها زاروكي فلان كيسلونا زاروكي ما شما وسانة لمرف جرك أولي خوجي بنرن أو سما مستشتى برسم دايك وباب جرك أولي كي خوجي بنرن يعني حتى زاروكي خودشينن مكتبه جرك وان آماده هر تشتي بكن يعني نكو هر تم زاروكي خو بسپیرن ما مستيان لراونجي حتى دمكي آلي زاروكان دكن پیشی دمكي زاروك جدسته و جدرت كيفا ما مستيان ديچن ليسه پاشا ديچن üniversite شو پشتي üniversite mazın dibin مرف هب kare آلي kari بدوان malbat çavad benim ma mosta ev ve meselede yani çava gringi didin çanda dibistane yani çanda dibistanê li ser unsurekî tenênîne wexta ku em malbat ku zarokê xwe teslîmê sibez û ku teslîmê dibistanê dike gelek malbat êdî bîr dikin yani dibêje heta saet sisiya çara êdî ew zarok ku heta dibistanê derkeve êdî ew aydê wan heye çi be çi were serî wî da çawe yani zêde pêra têkiliyê nake Virada mamoste jî dibistan jî ciyekî tenê dikare kontrol bike yani ew sînorê wê dibistanê da zarokê dikare kontrol ke yani em dibêjin piştî wî çi dibe piştî wî ku wexta dibistan xilas dibe saeta wî tê dema wî tê derbasê malê dibe zarokê ra qadeke bê sînor çê dibe ew qada bê sînor çi ye zarokê re internete îro gelek lêstik û gelek sosyal medya hene zarok li sewan sosyal medya li sewan qadê çi îşî dikin çi karî dikin em zêde nizanin em sînorê dibistanê da em dikarin zarokê kontrol bikin îdî dê bav jî nikarin weka berê zarokê xwe zev kontrol bikin lewra ku dê bav jî îdî ew lêstikê ku wan ew dilêzin sosyal medyada ku ew ciyê ku wê sosyal medyada xeber didin diaxivin dê bav jî gelek dê bav jî nizanin
هنه سوسیال medyada hene qad hene zaroka orada qarib bixapinej. Ji bona wî yani dê bav wê zaroka xwe bişopîne wê teqîb ke. Gelo ev zaroka piştê dibistanê çi dike kingê tê kêjan sosyal medyada ne kêjan lêstikê dilêze yani listiki interneti kêjan dilêze îdî listiki kola sokaka nemaye hûn zanin didî mesela hene dersa da heye eva müfredat guherî wan wê müfredatê de mesela evke çend mijar hene wan mijara da listik hene listikê wexta berê ku me dilêst ew listikane ketine pirtûka danaha lewra zaroka bir kiriyeydi ew listikê ku me küçük bu dilêstin ew listikana zaroka bir kiriye idi wana kitaba da him dibin pirtûka da him dibin. Ji bo dîsa hînî çanda xwe bin müfredat hat guhertin bawer dikim ne wisa Rast e. Yani müfredat li gorê çanda welatê me li gorê çanda civaka me guherî ez ew jî yani guhertineke êrînî dibînim. Yani internet idi ku qadeke bê sînore zarok her tiştê xwe her karê xwe wê internetê de diqedîne. Yani îro gereka mekanekî tune îdî zarok ku diçe mesela dersxanekî de jî îdî dibêje gereka wê hewcaneka ku zarok derkeve sibe zû saet heft nîva da heşta da dekeve wê zehmetê bibîne ne gereke zarok îdî çatke se wê internetê her karê xwe dibîne dersa xwe wê dibîne hene dersane hene îdî hene kursane ser internetê dewam dike yani ji bo wî dê bav wê çapke nirxê ku me bîr kirine nirxê ku me bîr kirine wan nirxa wê dîsa nîşanê me ki hîmê we zarokê ke yani mamoste hêca behs kir zarokê dî mesela ku yekî şiddetekî yekî dike hevalê xwe dike wê şiddetê zevk dibîne haz dibîne yani çima wê şiddetê xaz dibîne em sevê mijarê lêkolînê binêrin yani her tiştî internetê de hîn dibe her tiştî hevalê xwe hevalê wî jî hemçaxî ye ew jî agahiyê rast nizane ew jî hîn dibe ew jî internetê hîn dibe hev hîn dibin Dîstê ew jî dikin zarok mamoste mixabin carna rast yani hevaltî jî gelekî giring e ne wisa mamoste hevaltî giring e jiyana zaroka di piranî tabii dê bav zarok kêra hevaltiyê dike hewceya ku teqîb ke bişopîne yani hene dêbav hene mesela helikopter bebeynem dibêjin hêca mamoste jî behs kir hene ciya da jî feyda wî heye ama mesela dêbav wê zarokê teqîb dike dibêje zaroka min kêra hevaltiyê dike hene dêbav jî hene zaroka xwe tüm jarî da teqîb nake ji bona wî hene ciya da jî dêbav ku wexta ku teqîb dike helikopter ebeveyn be ewa wî alîva wê nêrînê ve ez êrînî dibînim yani. Yani dibe her tim zarokê xwe takip bikim mamoste yani dîstê wan her tim li ser zarokê wan bin Yani îdî qadeke bê sînor ku pîşa me ye ewa kara ji bo dibistanê tenê nabe yani her tiştî tu dibistanê ra bêlî her tiştî tu mamosteyî wî ra bêlî her tiştî tu rêveberê dibistanê ra bêlî nabe lewra ew mamoste jî di sînorê dibistanê de anca dikare zarokê kontrol ke. Bele saat xweş mamoste kabera Pervîn ji me re stranek adim bêjî paşê me dîsa bi mijarên xwe re dewam bikin.
Dilim bir aşiyaneye hambacı Teyri bir avudaneye gulbacı Dilim bir aşkı cavide cvan bacı Nenev dilan efsaneye gulbacı Han bacı mero gulbacı mero cvan bacı Han bacı mero gulbacı mero cvan bacı Hani خنجر گردن کوژیل سرچه هانی خنجر گردن کوژیل سرچه قسم به یاری جوانا خماجی لو جاهلان سلطان گلباجی که دمر صاحبی مان خمباجی که دمر صاحبی مان خمباجی خمباجی مرو گلباجی مرو جوان باجی خان باجی مرو گلباجی مرو جوان باجی هانی خنجر گردم کوژیل سرچه هانی خنجر گردم کوژیل سرچه ساعت خوش مالا واوا Spasike. بله تماشاوان هجا دوان سالین داوی ده دبستانان ده پرسکرکک درکتیه هوله اف جی زوردستیا هف سالانه گلو زوردستیا هف سالان چیه کنگی درکتیه هوله چما هر کدی چه زیده دبه مجگل پرسی کرم کنم به هفره تماشا بکن پاشه ملورا بنداوه بن يعني وقف بلاف نقصنا بافر عيشة بافر ليزم تشكيلو وري حسكرين قالك قودي وبعضيوا دنجي خلوا بكن وتربية كخوشك بدنا زاروكي خوك ونتشن لمكتبه ده زوربالية زاروك ندينك معلمی رهبر یعنی ماموستا گرگ درزا زاروک آیا پسیکولوژی بخونی یعنی تخونی چونگو ایش کیم خوندیه گرگ وینا بخونی و پیدا لگورا حرکتی وی زاروکی حرکت یعنی بخوشی بیجیده ابنای حقیقته في داونا جو هفاليتا قنبي تشتغل مختي هفاليتا نقنبي تبير رابروني تجدي عواربي او جي عواربي زاروك بمكتبة تشدر دا زاروك وين أضرب مع المكتبة دي باب دنجي خد زاروكي خوكي من عواجب كي وابلتيا معلم نكي شو ابلتيا معلم كي لا زاروكا دي باب جرك المالي تربية دي زاروكا خوا وقتی تربیه دای ذاتا المکتبیجی او سورون چه نابی سورونش دیو بابا وقتی المالی تربیه دای ده سورون چه نابی بله ماموستا اشتا پرسم دوی تره دجی ولاتیک بحثاتت که دبی ماموستا ریبریه دبی هر تم درسین پسیکولوژیه بستین زانبن پسیکولوژیا زاروکان چیه بچی آوایی پیش ودیچه yani باور دکم ماموستا دوان سالن داوی دم مخابن زوردستیه هف سالان پر زیده بویه هر کدی چه زیده تر دبی گلو سدما چیه ماموستا yani her tiş امکارن گریبدن درون ناسیا زاروکان yani anji mesela röportajda betir malbat dibêjin sûcê dewbave gerek dewbav di malê de zarok terbiye bikin. بله برای دو صابود برای دو سوژه مالبات تنه بود برای دو کم بود زوردستی کم بود او زاروکی کو زوردستی جیت کرانا زوربازی جیت کرانا او جی اغلب جی مالبات وان بود لبلی ایرو لویدی ایرو زاف دنیا آتیه گوراندن اول دما خوده چی دیت پن وید بیجن او yani ev kod med veterede godari ankir mazleme dema خوده چی دیت پن زاروکی خوره
چی خبردار بن او كوان شي او كوان اخافتنوان ويد بيجن لبلد دم ودوران غوريا نافتنه باس او كيكرن قلت جلك زاروك ياخذ تربيه بكن زاروك نش تربيه سزيه تني في زور دستيه وزور باسيه لبلي معنا كو قلت از باورم ناو كي تربيه سزينينه يعني çünkü تبيفا ادب اوكي جلك مرو شكل ده يعني ادبيات zaten مرو شكل ده بيفي ادبيات تيوي معنى تربيه يا مرو بيف قوتن كلام مرو تربيه كه يعني والله ما شاش فهم كنا ما مصر شاش فهم نكنا يعني راس زور دستي شي ما مصر راس ايوانا اري ام بين وردر كي تي وردر كي جلك مرو يعني زاروكي قبل التربيه بكن جلك شكل بنا زاروكي خو يعني وان تربيه بكن وان بادب بكن تيوي معنى شكل بنا وان شكل دان جينا بوان قرن كرن اخافتنا بي اشي كل درونيه فتكري هي اشي كل پروردياتنا مالبات دبي هي يعني از باورم راست بيشن ليله لبلي معنوي بيفه تام نزانن راست بيشن نزانن كو او كوي معنوي بيفه تام چيه تگو ام بيشن زور دستي چيه بله زور دستي چيه زاروك نافخد مقاتت كن چيه قرنت كن لهفدن چيه فرق زور دستي وقرنه چيه جاري كي ازو ما مستم فرض كم امر ما 13 از لي فكرم هو ما مستا جمن بجنا بدرشتره از عاجز بوم من اوصل بي خدا بر بي منو تراكر عرضي زور دستي اف زور دستي اتخاذ كو برسم زور دستي نيناف اف كيف ام جيرنا ناتيانجي تشتكي او قسقان مجبوم بي خدا بري من مي تراكر دفر خلاص بو او جا عاجز بو بلكي ما لهف جدا افاته ما مستكد انا نبنا ما جاب قتاندن خلاص بو زور دستي شيجي قتينه زور دستي يلك السحب شهر تشتري çünkü zor destي ومقاطع قرنكرن لهفدانا زاروكا نوك هذا او كمان تاثير واجي نوك هذا جرنجيا واجي نوك هذا بل از هاتما بروجرام مگوكا از تز يوك تز دم نفسم او كده لكولنا زور دستي ده چيات يا وكن نفساند از فكرم 208 حب تزاترن او كن نفساندن ما شاء الله تلسر پروردهي ولسر دروناسيه başka sertişek edilen ناتي نفساندن لبلي زور دستي جي مو بنجنافي زور دستي مالباتي دجي مثلا فرض كم ديو باب اراوند تشكي ناخذن كو ديريك جابر بيشن لابدو زور دستي تكن هر وقت وي عاجزت يا مير ديريك اخو هر وقت عاجزت يا يعني بباطنة انا بحركة انا تشكي كنت خوشينا شي ديرد بي زور دستي تكن وي عاجزت درونيا بي هيدي خراتكه بسخولوژی خراتكه زور دستي سيتشتا جوان مقاطع قرين هودو عاجز كرن تقطعن نيك جلك او تش دواملي بيكرن نجارك تنيبي قابي كو جارك بي نابي مقاطع قرينه شيء دينيه جلك قصت لي با ونيته ضرر دانيبي و اسياجي اويكو حقيقتك زور دستيتك جلك جويه دينه مادي معنوي بقوه تربيه çünkü insan ki kun nabqa ودبي نكار زور دستي يعني عليك كم عليك بقوة عليك كم عليك زدبي اف هر ست تشتدتنا بن نافي وي مسألة نابي زور دستي تبي تشكي ديني و جرينجيا ويجي تأثير ويجي وكي زور دستي يعني منو ما مستمع له هذا قوتها يقدس او كرجش من شعبي من ورمان اس شو مالي صاحبو سر درونيا من تأثير بزدتنا لبلي كو اس شخام مست درباز من في خدا بري من يتراكر شخا درباز بو ما مستعد دور ذكر درباز نابه قبل كدور درباز نبوت هيدي ورده كده نبات بستانه ده هيدي تكيف بيجي بستانه رناي ده بس هرم يسابي خد بر بيام كيف يجي بستانه رجناي تهودي كو كيف يجي پروردي يجناي يعني ناخذ كورد بستانه ايدي باشا روجا خل سر دبستانه ابناك كونسنتراسيونال موتيفاسيونال نامنه بله دجيانم ده پروردي تنفر مسؤول شكواتكو وتو هاو فتكري تنشش ما مستنق ديا ما بيعرف تقستي سرين نفساندن قوتن كتيا ديبرسيوني قوتن قايغ بوزقلو بيرهي اف زور دستي ده درتين تقرينا ده درناي اف قرينا زياده مازن فرض كم نوصل لها بدايك وسكت مقوماي دفيده بلكي تراما مرتشبي لبلد زور دستي ده تزجيريك مازن شدبن يعني دروني امرو خرات بي ديبرسيون قايغ بوزقلو obsesif kompulsif bozukluk
em duanet bin ev pişti zordestiye em de zaroka da zav binin dertin yalnız gelek em roj birine ke zordestiye de ev her setişt gelek hebin Gelek be hebe. kutun ebin her kutun ebin gelek em roh şan Ev natıs xarabiye ne? Kan becam zarok hapki xarabe. beli yalnız ev her setişt çünkü zaroki ku zordesti jitkin deruniya wan ne normale ego zordesti wan tekirin jî kemasiya wan hene loma wan şwara ew dibinin qurban şwara dibinin wan Ev jî nikarin bertek nişan bidin. nikarin nişan bidin ev jî şîtê virderke ev ku zorbazî jî dikin ev zarokê ku zordestî jî dikin û ev ku li wan têkirin jî malbatê wan re axaftina wan îletîşima wan û çanda wan ew ke Tekiliye wan keme ne? tekiliya wan ew tê heye pirs gerek tê de heye me tiştekî dînê jî negon gelekên vî jî bêjin zor destiyê de zorbaziyê de sê taraf heye zav care jî mamoste jî vî nizanin û ew jî nizanin vî malbat jî nizanin zarok jî nizanin yê ku zorbasî dike yê ku lê têkirin û navê wanê mayî jî seyircî divan her sêka de seyircî ji hemû tişt girîngtirin di dibistanê de nexasimê jî ji mamosteya jî ji ê ku li wan zorbasî têkirin jî û ê ku zorbasî dikin jî ji wan her sê tarafa jî ê ku seyircî negodarî dikin temaşevan ji her sê ala jî ew tirin girîngtirin çimkî gavê ku temaşevan zêde bin yê ku zorbasî dike ji xwe re wekî sahneyekî dîbî û qabiliyetê xwe derîne ew ke meydanê yê ku lê têkirin jî ya û dibe ku ciyekê tenê bûwa ez hewşan razî nedibû ama zêde xwe piçûk dibîne zêde derûniyayê xira dibî û ew ê ku temaşe jî dikin dibe onda tisbe dibî ku serê me ve jî bê êwan jî derûniya wan pirs girek tê de ew dibî çê dibî tirsin jî û tiştek jî nakin çimkî ew jî ji zorbasa tirsin Bele, bele. Mamosta şite pirsin, mamosta jî mamosta gote ku divê zordestiya hev salan de sê tişt mühîmin ê ku zordestiyê dike, ê ku zordestiyê dibêne û yên ku temaşe dikin mamoste. Wî jî zarok piranî di mektebê ne de heya barî li malê bawer dikim diyan bavê wan zordestî nakin. Piranî zarokê hevalê wan zordestî dikin. Dema hûn zarokek dibînin ku zordestiyê dike. Hûn çi dikin mamoste? Yani ev tesîrî çawa zarokê din dike? Yani ez li gorê welatê dinê zordestî welatê me de kêm me. Mesela em bêjin Amerîkayê, Ewropayê zordestiya hem hevsala hem çaxan welatê me de kêm me. Dîsa jî li gorê berê zordestî dibistana da zêde bûye. Mamoste wira da behsa unsurekî kir got temaşevan. Lawra ku internet zêde bû temaşevan îdî ser sosyal medyayê wana dikare temaşe bike. Çima wexta ku yek quweta wî yedinê ra hebe bikar be wî quweta wî hebe çatke ew temaşevana hildide videoyê da. Mesela me dibistana da zev ewa dîtiye yekî dixe yedinî jî hilde videoyê da. Ew ku hilde videoyê da yani ji mara temaşevana çiqa zêde be wira da çiqa zêde wê videoyê temaşe bikin hewqas kêfa wî tê. Ev piranî di kîjan temelî de dibe mamoste? Yani hûn behsa zarokên çend salî dikin niha? Zarokê em bêjin dibistana sereke, dibistana navîn heya dibistana lîsê de jî wisa berdan dike. Tevahî de jî heye. Tevahî de jî heye. Yani cur bi curum mesela heca me besa mamoste besa çikir ara navbera dê bavê de jî zor destî çêdibe. Zarokê sereke de dibistana sereke de ça mesela zor destî çêdibe. Ew zarok her roj wî hevalê xwe polê da sinfê da ku bibîne ku defekî lêxe ew jî dubare bike. Yani carek ya ev mesela ku carek bibe ev nabe zor destî. Ew mesela ew mijara sê car, çar car wisa berdewam ke û çayî ça dibe psikolojiya wî derûnasiya wê zarokê xirab dibe. Wê zarokê de metirsî çêdibe yani kaygı çêdibe Tirkî dibêjin. Dîsa jî welatê me da li gorê welatê dinê zordestî kêm e. Ev jî
tekiliyor çi libo bona malbatı malbata meda em disaji ku zarok ki me ku zordesti yeki bike debav her sakhaletine bije nehaqi kesekeroneke yani malbat velatı meda devam ke le ci ku malbat xrab yedi kültür çanda malbatı ku xrab dibe edi de bav ku nemabın vaka cik mesela bijin Amerika'yı Avrupa'yı ciddi sazede uçağı zor desti zede dibe zarok edi kuvveta zaroki kira here tkare ekke tkare zor desti yübke em dibistane de em derhaqi zor desti hefsala çatkin yani ligore nerinamın her dibistan politikayı kevi havcaya ku hebe mesela burada çi tavsiye etkim jibo dibistanı reveberiya dibistana da ve politikayı kevi hebe îro ku zarokekî ku pola heşta da be ku koridor hene dibistana da koridor hene sınıfı wana jî pola wana jî wan koridor alanın mesela zarokekî ku diçe pola heşta da ku were koridora pola pênca da ku bigere wan zarok navbera wan zaroka da sê sal heye sê çar sal heye ew zaroka mezin emri mezin temeni mezin zor destiye yedini ratke ku bibine hene cara çatke hene cara hergav pereji dixwaze mesela minakana meditine yekî xura tespit dike orada zane mesela nikare dengê xwe dexe têkiliya wî zarokê jî têkiliya wî zarokê jî ku dê bavê vira zêde tinebe dê bav ku zaroka xwe xeber nede naxife wexta ku dibistan qediya ku çû mala xwe da ku nepirsî îro te çi kir ve dibistanê çakir çawa derbast bû dibistana te ku pêra xeber nede zarokê de ew zarok jî wan meselê xwe wan mewzuyê ku dibistanê de debast biye behs nake wî çay çadibe psikolojiya xwe derûnnasiya xwe xirab yani ew zarok her tiştî heşê xwe da çêdike senaryoya xwe ra çêdike çaya wê zarokê xilas be ew zaroka ku dibistanê zordestî wî dike wê çaya xilas be xwe bixa senaryoya çêdike yani hene zordestî heya intiharê jî diçe yani zarok jê xilas nabe êdî psikolojiyê xirab dibe heta intiharê jî çe bona wî reveberiya dibistanê müdür û alîkarî müdür yekşî mamosteyê rêber sevî meselê sevî mijarê hewceyê ku zer bisene ku zarokek hat kî zor destî dike kî re zor destî dikin tespîta wî zev mühîm e zev giring e wexta ku tespît kir hene tiştene mesela zarok ku tê ber alîkarê müdür an jî mamosteyê rêber yani mamoste çi dibêje tiştena be de carek bu çû yani tiştena be hevalê te yani şiddet tu carî em hewceya normal nebînin ku em şiddetê normal bibînin ew zaroka jî zaroka dinê ra aynî wê zordestiyê berdewam dike ew du cara sê cara heftekî du hefta sê hefta mehekî wisa dewam dike piştî wî psikolojiya wî zarokê xirab dibe politika rêveberiya dibistanê wê çawa be ez çi tavsiye dikim ez dibêjim koridorê xwe koridorê sınıfa biguherînin lewra mesela koridora qata yekem da polê pênca ku hebe poleke dinê bira çê nebe pola şeşa wira da nebe bira pola hefta wira da nebe pola heşta wira da nebe pola heşta jî hilde qateke dinê pola hefta jî hilde qateke dinê mesela mamosta te bîra min dema ku ez diçûm lîseyê min dest lîse kiribû ez di pola nehemîn debûm te bîra min dema ku em ji qatê xwendekarên mezin yani pola dehan yazdan duazdan dema ku em derbas dibûn ji min re digotin min dest bi mektebê kirin wilo henekê xwe me dikirin mamosta lê her tim
حتی 5 ماه 6 ماه تبیرم که افتش دوام کرد مثلا افجی زور دستی بونه مثلا زوردستیه. از زبون که اف زور دستیه Yani حرکت قومت کردن هرتم و نو دست بکرن و کنگی دست مکتب کردن و چما هاتم به مکتب هرتم نو بلا قومت دان ماموسته yani gelek zarok zordestiye dibine pişti çma pişti him de bek zordestiye او zaroka nizane o zordestiye dibije evi ve were disam mıhe ve disa zordestiye bike nizane zordestiye ku mezin de be ku heşiwi te seriwi da dibije ya وكا مثلا هنا هجا ميناكتا وقتا كو مساوي جاري ما هجا خبر دا اخفين حتى اقلتاج ya مش زور دستی دیت انا قاعد بيران ماموسته مش زور دستی دیت yani gelek zaroka zor desti دیت لنزانه زور دستیه او زور دستی yani او şiddet دوباره yani 3 جارا 4 جارا 5 جارا 10 جارا دبه dibistana da jî ez çi tavsiye etkim yek koridori pola sınıfa bira hamu aynı koridora gidan nebin. Yani pola pence koridora kedini da be pola şeşa koridora kedini da be pola hafta koridora kedini da be pol koridora ona bira sınıf koridora ona bira bugherini cuda be. Yek eva yek şey iro idi dibistanı me hamuya da idi kamera hene. Hene zarok او زاروکی که زور دستیت کن زنن که کدری کامera نابینه یعنی نقطه کره نه ام دبیجین کر نقطه وان نقطه زنه وان نقطه که زنه جبوی چات که اوی زاروکی هلده کاشت که دبه وردا دخاپینه دبه وردا زور دستیت که وردا vazife seb mili ki seb mili mamuste nöbedar yani hem de bijin nöbetçi öğretmen av mamustaya vakta demak uğradan nöbeti digre ve hacı hebe ve bizan be kuderi kamera dibine kuderi nabine yekji zor desti dibistana da kuderi dibe zede lavaboya da dibe lavabo tuvaleti zaroka da be. Vali vur kamera tine. Kamera tine noktayı kora yani kamera kora tine çatke zarok zanek ve ura kamera tine serbest de ura. Dikare mesela evji zor destiye ki illa ki mesela zaroki fiziki zaroki khe ev teni zor destine mesela zarok keve lavaboyu da deriye zarok etxe. Evi دو جارات که سه جارات که زاروک دی حزناک که هر لوابوی ده هر توالت ده evji zor destiye ki Laura me evna ditine evna jibo me minakin bona servan tecrübe dağıfım zarok zanek ve lavaboy da zor destiye dibine ve sbezu keve dibistani haya ayvari ku her mali da naçez lavaboy da هنه زاروکی وسانه. اوجی هیچا تبخاج تباسکر تگو تپرسی تگو زوردستی مثلا کیجان دبستانا داده به دبستانا سرکه ده مثلا. دبستان سرکه. İlkokul. Emin lise betir te aklı mamusa devam bejin zordesti. Zordesti dibistana sereke de be em dibejin. Dibistana navinda jidbe. Dibistana navinda dibistana em Türkiye dibejin anaokul okul öncesi yani peşya dibistanı orada jihatan de be. Yani idev zor desti her dibistanı da dibe. Mamoste o reveberi dibistana derhaqi zor desti de ve politikavi hebe. Ve rebazi heben yani stratejiyi hebe. Az çi tavsiye etkim edbejim koridor bira yek nebe. Koridor yek cuda be. Yek yava. نوبدار ماموسته نوبدار وقتا که نوبت دیگر ورا و هاش کامera کدری دبینن کدری نبینه هاجه به یک چی آراوان کوریدورا دا و قدخه بکه و بیشتر مثلا اول کوریدورا پولین پنجانه پولین ششا پولین هفتا پولین هشتا نکاره بکه و کوریدوری دا چاد به وانا که جدات که دور دخه او زور دستیش کم دبه. ممنا بخواهی تجربه کرنه. من بخواد جرباندن ممنا
yani şiddet usa ektube. Yekşi edi Wezarata Perverdehiye Milli Eğitim İsal eva bu sala dünya gerçi telefon dibistana da qedexe kir yasak kir. Bu zarok nikare bi telefonu bikeve dersi bikeve sınıfida. Eva ligore min tişteki giringe. Laura zarok telefona xudani çat kir lavaboyu da ku zarok ek dedit yeki videoyu dikşand du hevi sehabiyi zor destiye zaroket kir. Celisar medyaya civakici parve dikirin. Tabi evici parvetke uçayı çadbe çıka mamusteci hecagoya go temaşavan çıka zede be havkas kefayeti. Burada mesela ku vakta telefon video tnebe du temaşavan uyu bu. Se temaşavan uyu bu. Ama ku davije evi video davije ser medya civaki da çadbe hazar sertkin. Temaşa etkin. YouTube'da division mesela video hene em bxajim mesela jbo nerina zaroka ku em himbin. Yani em jweka zaroka hawjaya ku bifikirin. Ezine cara ser medya civakida ez denerim. Gelo video zaroka hene tnene. Mesela video ona hene medya civakida mesela video ana hene milyona hatne temaşa kirin. Mukhabil. Yani yekşi beniwi da şirove beniwi ku em dixunin gelek şirove acip nivîsine. Yani qey kesekî negotiye ya eva tişte aybe hunçuma evi tişte yitkin eva hevalê wane ew jî aynî dibistanê da dixune ew jî xandekar e ew jî hevalê we çatke hevnas dikin naz neke jî ewî yani çitke dibêje teşvîk dike dibêje ya ewî çalê da ewî çi tiştekî baş kir yani ewî zarokê teşvîk dike ser medya civakî. Bonavî em ê ji hajvan tişte hebin wê li gorê dibistanê jî mesela her dibistanê jî politika zordestiyê wê hebe. Saat xoş mamosta me behnokek vidin li vira û em ê straneka di guhtar bikin. Kerem kin.
ساعت خوش مالا بابا بله ام دوام بکن مامۆستا شتە پرسم مامۆستا گوتە کو زاروکên ku zordestiyê dikin yani ji bo zarok zordestiyê nekin divê qatê wan re guhertin yani her qatekê de polek hebe pola pêncemîn çaremîn sêmîn yekemîn lê ev jî mamosta ez difikirim yani zarok erê mektebê hevdû nabênin lê oxtê derdkevin dîsa zarok iş nav hevdû dene yani ev jî nabe piskêkeka mestir mamosta yani dibe têkiliya wan hertim dibe buan re yani zarokên xwe mestir êş xwe çûçiktir gerek bielîmin newsa zarok hîn bibin yani zarokek ku ji min mestir werî hemberê min ez ê çawa bûyre xeber bidim çawa alaqedar bibim an jî çûçiktir yani oxtê em qatê wan ji hev cuda bikin ev piskêkeke derûnnasî derdikeva lê mamoste qatê wan ji hev du qetandin her qatek ku polek têde hebî hinek ew dike yani îşê me hinek rehet dike di mektebê de rehet lê bilê derve lê derve yani zordestî ji bo vî xwe ewke yani heye ji bo vî heye zarok li dibistanê dibîne gavê ku dizane ku gavê ku derkeve derve wê dîsa her necem hev yani mamoste ji me re formülek got ewka îzafe formüleka te jî hebî tu jî karî bêjî giringiya îzafe yani giringiya ku mamoste got moropolê wan ev imkana hemû dibistana wisa tenê xwezî hebûa yani tiştekî zav baş e û zav ewke giring e kêm jî dike gelek kêm jî dike li bilê zordestî gavê ku hate kirin zarok çime dengê xwe nakin çime ji malbatê xwe re nabêjin ji mamosteyê xwe re çime nabêjin dizanin ku tê 2 saetê dîne 3 saetê dîne tê derkevine derve û tê dîsa werine cem hev ew ê ku yani wekî gilî tê nîşandin ço ew kir giliya min kir ji ew kara mezina re wî şîretiyê dibe tu vî ji mezinek re bêjî li derve em ê dîsa ev du bînin ka ku tu mêr bî ka ku tu jî hatî bî ku tu netirsî tu herî bêjî wî tirsîne yani derûniya ev ê ku zorbasî dikin gelek em mirov fêm ke yani ji ev ê ku ji wan tê kirin gelek em mirov derûniya wan fêm ke paşînkê mirov jê re çare bîne yalnız çözüme ku mamoste got ez bawerim ku dibistanê ku imkana wan hebe çünkü her dibistanê ew çin ewkî wî tune xetê wî jî tune û koridorê wî jî ne ew müsaidin gelek mekteba jî mesela pola matematikê pola dersa Türkî yani li gorî pola dersan amade dikin newsa yani ne gorîsin polên pêncemîn çaremîn باور dikim ew berê bû hîn heye nizanim ew tune ye tune kêm e yani hinek jî dibistan tişî saet dikim li bilê min got yani ew nerehet ha yani imkanê dibistana ew çin tune ye dewlet bînayek daye mamosteya û ew ka müdûra dibe eveka hûn çi dikaribin bikin yalnız mamoste got gelek ew kê wan hebî reçeteyekê wan hebî got bê reçete mirov zorbasî re nikare derkeve yani hakikaten em vêka haya me yani zorbasî ji zarar de perwerdeya zarok haya me tune jê tedî min pêşiya gotinê xwe de min got yok tezê reniştim 8248 heb tezatiye nivîsandin sala 2300 de teza ewlatî nivîsandin 2300 2003 sala 2003 de hatiye nivîsandin derenge pêşî de em hiç serî demek ki ewke olarak lêkol em me nekiriye hiç belki me nizam bû kêm bû jî me nizam bû çiye jî û me giringiya wî jî nizam bû ku nava perwerdeyê de hewşand ewka wî heye giringiya wî jî pê batîne nivîsandin heta 2012-13 jî 20 heb tezatiye nivîsandin ew 220 hebê dîne 230 hebê dîne jî pê datiye nivîsandin û ji xat çe zêde dibî zêde dibî em giringiya wî hêja fêm dikin hebû ewlî jî em hêja fêm dikin em hêja dizanin zordestî çi ye me nizam bû çi ye me nizam bû zordestî li ser derûniya zaroka etkiya wî çi ye ji xawan xira dike nizam bû me nizam ew qas tesîr dike me nizam bû belê ez ê vêga ew bêjim tiştî bêjim rojekî malbatێkî hat got zarokê me naxwaze ku bê ewkî dibistanê ya min got dûmeyê wî neqediye hêja gola naxwaze ku bê min got çime dibe kêfa min dibistanê me re nayê em ê çawa bizanin ku zordestî ye tu zarok tînûtê ciwan pêre axivî saetek 2 saet 3 saet nabêje dibe ku ez bêjim li derve tê dîsa ez û zorbaz bêne cem hev dibe hevalê wî hene ez çend heb jî şixa jî ez xeber dime dê û bapê xwe ez haya wan jî dime anîn bi wan jî dikarin sat heşê xwe de mezin dike tê nabêje ji me re nabêje ji mamosteyê re nabêje
روجك ما مستيكون نوبتشينا ما أو يقول ما مستيكون جرينجيون زيادة حقت يعني قالوا كو إيش خو بينجي هزار حب قمرية أو ترن شيء ترن هر چی دبیر نفسه دبي من قدري كيركو أبي كوركي صون تخد بس كذاك برج من أخوازه أبي كوركي جفيرة تشتكيش كانتينة كري شبيل خوبه مگو كان بين بلكي زور دستي بي معاني مبكوتكي بير آخفي مگو تجبوني چي جره تشتكي كري بريوي هنا ام زانكو روما ديو بابي ويجي مادي olarak şey teşetire tecbuni çi jere kri go havale kemne kefam jerete mugo havale te yalnız em tevil cem hevdun abin kefa tejerete heri ev kavaya ki pola vaya ki lebel emol cem hevdun abinin jarek dosse gola koteki şkantine tişaj mı dakır zor go go yalnız tu hodeş kesekre on ne bejin هيلا جترسا çünkü zanekul derve uy bire telebde zanekul telebde ne ki mazım ko belki lejine de uy ter tırsan diyeydi ve go yalnız mı hatta fark kir şaşma dar bazım şaşma jiboku daruniya insan pis girek ki girin tede çebi bas nasıl şaşma dibistan mahal kir مەوەی کوڕکێش دبستانێکی شاند مش با بیرەگۆ یعنی کوڕێک ناخوات هەمە گاوێک و دبستان پشەوی تکەوی خەوایی دەبێ پشەویژی ئەس دبستان تکەوی خەوا من وەکی جیەکێ تاڕی وەکی جیەکێک مەسەلا مرۆژێت تترسی تشتێ ئەو تێدایانە لاور تێدایانە جناوەڕ تێدایانە ئەو دەبێ تکەوی خەوام کەفەرە کوشخا دەرونیاوی ئەو کێری خرا گەلێک ئەمڕۆ بزانمە دەرونیا زارۆک عەشقاژێ خرا دەبێ گاوێک ئەمڕۆ نزانبێ ya pereşi xwastî çibi pereşi xwedê carek du car belkî tu nebî yalnız li cem zaroka derûniya wan de neeve hişê wan de neeve nehevşende fekirin ku nikare bê ew sal nat û notê wê jî gelek ek bûn baş bûn nat mewî razan dixistê mecbûr ma razan meyek du me ma dixistê de Awka xerab bû derim dot he hewçend ew bû xerab bû hat dîsa here ew kurik ew ku zorbazî lê dikira me wî jî xeber da malbatayê me got zorbaziyekê mezin kiriye ku em kar min dibistan ew bigorin çimkî li virdekê zarokê hevalê wî jî tê vî çavelê binêrin yanî heqet ev zarokê ku zorbazî dikin ji wanê jî nexweş e wisa hesab bikin di dibistanê de saetên zarok û jixwe jî bêdeng hal bikin dîsa saetên dibe onla evê zorbaziyekê wisa li vî kiriye ku derûniyayê xerab bûye evê ku zorbazî kiriye ew jî zorbazî lê tê kirin xelk xwe jê dûr digire kesek pêre hevaltî nake êvî jî xerab dibî bên ku em bikar bin imkana wê hebî dibistanekî dînê girîngtir bî wê jê re ned dibistanê de kurek dîsa hate dibistanê naxwaze ku bê mamostem ew tê hevaçavî ew rojê ku bi hev re derbas kirine têne hevaçavî em dîsa mecbûr man me dibistanê gorand yani ê ku zordestî lê tê kirin kemasî heye bi wî re yani ew zarokê din wî awayî wî çawî wî dinere li ê ku zordestî dike çima zordestî dike mamoste dibine hişê wan de çi heye yani çima zordestî pirsekê gelek ewkê giringe gelek hem servî jî gelek zav biaxivin zarokê ku zordestî li wan tê kirin jî û ê ku dikin jî ji malbatê wan tesîra wan zaf e yani çawa bêjim divî ewkê de divî meselê de ewkekê ye bağlanma teorisi em jê re dibêjin John Bowley navî evî avêtiye meydanê dibe gavê ku zarok tê dinê ew zarok kî baxima wî kî xweyîkirina wî hilde serxwe kî lê fethkirî kî wî xweyî dike kî wî têr dike kî binê wî paqij dikî ew polkirina wî û zarok çawa bî gavê ku zarok mezin dibî karaktera wî yaklaşıma wî ji hevalê wî re û civakiyê re kifş dike ew kî polkirina wan wî kifş dike dibe sê ewkê güvenlî bağlanma yani ew tune bir dayık re dibe pirs girêk tune gelek yani gelek ji wan dayîkên lê bên hinek jî dayîkê wan tune ne hinek jî dayîk û babak dayîk û bavê wan tişixulin baxicî digirin hêja zarok sêşerme ye baxicî digirin ew dike xweyî dike wî çime zêde bû pişkek ez bawerim ji vî jî dê û bav her du jî tişixulin güvenlî bağlanma güvenli heye kaygılı heye kaçınan heye ev her sene kaygılı û kaçınan xerapin
karaktera zaroka deruniya wan jî xeratike güvenli bağlanmayı. En başı eve jivir de pêdejî hatta 5-6 sala usta devam ediyor. Bağlanma gibi ku güvenli çiğ bu jipere işe malbat zaroka rahata. Deruniya wan jî pirzgirek idi min jipere em ben anne baba çocuk iletişimi. İletişim anne baba tutumları. Türkiye mecrede bejin anne baba tutumları yani ve malbat zaroka ora çabuk axfın. Çabuk bana Rabbin nuruni. JPD'ci ev disa deruniya ev ku zorbasi wan tekirin u zorbati tikin deruniya wan ev çiftke. Bağlanma teorileri manet de o anne baba tutumları. Yani ev kavan kaniya wan ev her düzine yekje ev ku kaygılı kaçınan ev ku bağlanmış devba be xodbin yani ev ku koyitiya wan tikin kaygılı kaçınan ev ku kaçınan bağlanmış bir nefes evkim. Avruvan tekirin, zorbası ilvan tekirin. Çünkü evkim yani daima tırsın yetişik sereme ve bezede kefavan civakire nae xora evkin. Kefavan jwana tip xora evkin. Yani ben em tera xotkin zede nahawje ku em belay civakiye bin. Çünkü tırsın. Acaba em herin kefavan jmere beyanna. O eve dineci tam tersi zede evkin. Zede dervene kefan zede jwanete natırsın xo ew dibînin. Yani qewet dibînin. Baweriya wan xwe gelekî zêde. Belê dibe kefan ji ber tê bilanê ne mecbur be û êm jî jwana nayê. Yani ew kewî ev e, ew zetewî ev e. û anne baba tutumları de jî aşırı em jî dibin zêde evê ku zêde ser zarokê xwe setkirin aşırı koruyucu anne baba. Zêde ser zarokê xwe naylin ku xwarin bixwin naylin ku pêlava xwe bêxine piyê xwe hemû tiştê wan ev tîne de jî zarok problem çözme becerisi em jê dibin. Yani işê xwe hal kirin naylin ku ev kabiliyeta wan derkê Mesela meydana. nikarin çareser bikin. Her eviya dev bavê xwe disir. Hemû tişt dew bavê wan tîne te jî ji bo wî zarokê ku zorbatî dikin wan dibînin. Dibin hemû tiştê wî rast e çimkî navî çêkiriye. Hatiye çêkirin. Demek ki hemû işê wî yek çê dike û bi tenê ye zêde kêfa jî civakî re nayê bi tenê ye wî dibîne wî ji mamosteya zavtir nas dike. Wî ji xwe re qurban dibîne hêdî xwe nêziyê wî dike û çî dixwaze pê dikirin. Paşê jî zordariyê dike. Ev ê ku zordarî jî dikin ev jî dêw bavê wan ew kin. Zêde ya serbest wan berdin ev jî ew ke navî ew bû aşırı serbest anne baba tutumu. Tişekî mayî jî Hala kawan jî bi zarokê wan re pirtin. zêde tune yek ew e û yek jî ew ki. Navî çî bû aşırı ev jî ew ke yani zêde ew dine ser zarokê disiplîna wan zêde ye. Terbiyeke mazın dine wan navî ew bû ya aşırı baskıcı anne baba tutumu. Zêde baskı dine ew ka. Zaroka ew jî hemû tişt bi zorî bi qirênê peyvê nexweş bi zaroka dine çêkirin. Ev zarok jî ya zêde rehat ya jî zêde ciyekê ew dene tang dene wî tangayiyê ciyekê bi avêkê mayî dine firakirin herê wî kemasiyê li wir de ki dêw bav lê de belkî tiştê nexweş jê re dibêje tê çawa ji binê wî derkevî derûniya xwe rehat bike bêhna xwe derîne wî ew dike wekî çawa ji vir hildide belay ciyekê dînê dike dibe min hilda ez bi xwe qebûl nakim çünkü rehat jatiye mezin kirin dibe aştere wekî çawa ji ba xwe hildide de yekekê dîne inca zorbasiyet de ew kirin. Yani lewra malbat divê meselede gelekî giring e mamosta alaqeya dew bav divê sînorek hebe. Ji malbata herê yani ev ku ew zorbasî li wan tê kirin jî û ê ku dikin jî ji malbata ye ew kawî kaniya wî ji malbata ye ew kewan e yani pişewra wan e axaftina wan e birabûn û rûniştandina wan zaroka re çawa bikin ê ku zorbasî dikin jî û ê ku li wan tê kirin jî ji malbatê wan e lêbelê me çanda dibistanê pas kir pêşiya ew jî tê de heye yani dibistana ku disiplîna wî kêm bî ev zarokê ku kefa wan zorbasî re tê zêde nava mala xwe de rehat nînin wirdekê ji mala wan rehattir tê çî dilê wan tê dibên ew tune dibe kesekî ku pêşiya me bigire tune gerek disiplîna disiplîn ku tune yola tamam e mamosta ji xwe kesek em cimîna dim em li hev dixin mamosta dengê xwe nakin dilê xwe rehat dilekî rehat û bixîma xwe dikin ew jî wisa ye tê aqlê wan dikince lêbelê kaniya wî ew ke malbat e gelekî em ji bîr nekin tiştekî dînê ji gelekî em bêjin me pasa temaşevanan kir
یه تماشاوان جی ام بین دموکراتیک anne baba tutumu. باشه gelek malbat zaruki xore demokratik anne yani جوانه بیژن فکر وان هلدن بوانه خوش باخفن پیش وان جان نوکن راستی نشانه وامدن خرابی نشانه وامدن anne baba tutumi هيا لی اویکو اوتین گوداریت کن از باورم زیاده ام بین دموکراتیک anne baba tutumu ام پشکی مازند کن اویکو گوداریت کن دنگی خانه کن یا دو جیان اویه جیان جمرت شه از ايش ما يا خبيخ ما تالويكي افجي زياده اویکو دیوان بابی وان یعنی زیاده وان اکبر بردن راحت بردن فکری ود به اجمره جرنگه فکری خو بیژن زیاده دموکراتیک anne baba tutumu zararı بيجي ابا كسك دنگي خناك جمرت شد به جيان اوي ما مستوى بالحال كسك وي sorumluluk eline de geleke buradaki cimro dikkat ki çünkü jiyana insan da gelek du tişt tahammül derevi de hebi sorumluluk bilinci ve irade efer du tişt gabe ko kembi efer du tişt demokratik anne baba tutumu zede khabar nake kem dele jarna geleke hakikaten geleke baskıcı anne baba tutumu bir jarna kem ya ev yani şey kardeşim ya da ve malbat dayı kubabcı gerek zarok nas bakın geleke de babeti biçin yani hen zarok disiplinan zede hızlakın hen zarok ji gerek hertim sersere wan bi wan tek disiplini yani gori zarok anji el gori zarok ji lebeli mesela hatta 6 sala az kije demokratik anne baba tutumu zarok tişek fem nakek ez kije demokratik anne baba tutumu pere bağfım fem nake geleke norme kuralı de bab hebi ez çava zarok mazım kim tipeş de geleke kivji hece gavi zarok hatta dine hedi şekilde loma magol edebiyat edep terbiye şekil dane terbiye şekil dane edep şekil dane şekilden ji ne bu goten etene yani muro tuazım zaroki kemne çava çebi mamasa beret gotin ya ve xalq şbeje ev gotin edi de hayama da yani gotnaka vaka kunna baş تديتن للجوري منه وصيامام وسط يعني نكو حرجة هرتم أم الجوري خلكي حركة بكن لما رب أختي تتكلم ناف جواك كي مكتب جواك جواك كي مرف زانبو كتشد كمان وسط شوا حركتك شوا راد برودني يعني مرف مالبطا خوجي بفكرة لأنا كهش من ديك وصا بلابية يعني شالقة مش قال هي شالقة مش خلكي هي لأرجع هش من ديك شاشة الجوري من نظام ما وسط تشد فكري بری و پروین باور دکم پرسکاته یتکاری بپرسی کرم که ما سنها جوابات او پر پرسپورجی دبیجه کو دیار دکه کو زاروکن کو زوردار جی تنگاسیه کدیه از دما کو دبینم کو زاروکک زورداری دکه حیفامون جه اورا جی تبراستی اوج زاروک çünkü دیاره که اوج ناو تنگاسیه دکه زاروک اوج بلی جبو ماموسته جبو مالبات پیشنیاره و چیه کو مثلا چاوا تو بگرن چاوا برسی و او بدن درخواستن چاره سریک باشه بنرینا و او مراق دکم بله ارد باورم اف پرس جبو او کیات مز دبستان زاروکا گوران دیا جبوی هات ام دبستان زاروکا نخوازم کو گورن لبلی جانا زورباسیته قدخه کیوس او کیوسا قدمه کیوسا کجغینی دبستان گوراندنی چاره نامینه çünkü شهر دو زارو کارجی او دبستان بو وکی دی او کبی خونی وانی شوا دبی کو الفربم جیانا من ویدی پس دیرکته ده زیدب بن او شخوره دبیجن ام نخوازن کو ام دبستان وام گورین هری ام خوازن کو او زارو پرورده یوان دبی دبستان ده 4 سال خو بردوام کینو خلاص بکن لبلی هنگ جی ایدی ششمه زورباسیاتی کرن او زارو گاوی کو پی خو دویج دبستانی اوی کو زورباسیلی کریه تنه بیجی نخوازن کو بی فرما قوم بير رازان دخستي دوما الخستي رازعف شما رازا بإيلاش ندات أو كرن تداوي كرن بإيلاش أنا جنا خوشاني هنا كوز زيادة جراند بإيلاش تنكري بيرب أخفي و هري أم بين دروني إيش أخفتني يا درونيا بسجري كي درونيا أخفتني رازتكن لبله أنا كجي بسجري هنا كو صاخرات بن بإيلاش از بروجي قارش علاجما لبله بإيلاش مرون كارب أخفه ترى أنا أخفى أوصي هذه أخفى أوصي ساعتك تويت دي خبردان يك جديد درنا أوصي جلك أنا أو كان إلى شنا وي أو كان فكرة عن بلادكم جلك أو بلادكم نجات تبكر بير بأخفي
مجبوری دبستانی وان گوران مثلا دوباره میگ دیسا زاروکی که کوله زورباسیات کردن اول دبستانی نه نبینه ده 15 روز ده 20 روز میگ دیگه من فرق کردی که پسگیری که گیرن که نکت فنه درونیا زاروکا او که راحت او کوی حال کنوی امش مالبات رد بیشین چی ام بیشین چی ابکو زور کن مگو عشرانه şey aşırı baskıcı anne baba tutumu ام بين اف او كاوه يعني اف مجوليه كوم زاروكي خورتكن اف رابون ورونشتان دناوه اف او كاكوم زاروكي خورتكن اخافتناوه زرار دي هنيجي مالبات نزانن حقيقه نزانن شخص زرار دي نزانم دبين ياو ام باشيا مالبات كو توقع دفيجه زاروكي خو خرابيون خوازنا راستي نزانه كي جايه نزانه تي وي بزگیری که بچیای حال بیه توقعت عقلی و صادیتیه توقعت حالت که کلمه نخوش جانب حقارت حالت که راستی بزن به حقیقتا مالبات یعنی نباورم کو نیت اوی جبو زارو که خرابی مالبات کو نیت اوی جبو زارو که خرابی از نباورم ندیتی یعنی هر دو با باشیا زارو باشید خوازه لبل او کاوی یعنی بزگیری بچیای حالت که ریا خراب حالت که توقعت حالت که کلمه نخوش حالت که او زاروک دبنه زور باس دنگه خالد دنجا زاروک tam خودگره هنگه قد خبر نداره قد خبر نداره دنگه خونه که دبه تمام ابا تجمره گو از نشمه دبستانی عین ابد درونیان ابد از هر از خلوده که راحت جلوی که مرو چی زاروک کو ماره سروان زور باسی تیکرم مرو چی مالبات ماره ماره بکه مرو وانی ما ايش اوج زاروکن حتی 18 ساله اوج زاروکن چی واره تیکرن انا تدیم گو اوکه belki bu budur ki baş nedabi sakirin مگو زاروکی کو زورباسی تکنجی گاوی کو دبستان ده هات ساکرین جا زورباسی وان تکرین یهود به اوی زورباسی که ساکری کو کورک رازان نه خسته ام چواجی تکن تساکرین جاو زاروک رخنندکن هنگاجی پسیولوژی او زاروک جی خراد او زاروکی جبوی دبستان گوراندن دبی وکی ilaç جی که کو چه کسی نزانه چیه انجا جره بو وکی تجربه دبی اروپا ویدی شکل نخوشات سرمشي بسري خلقواني بسرين وجهات او جي ايدي اوكي يعني وكي بر ايدي رحدنينا اما بيجن شي بزاروكي خوره باخفن زمانك دنجلي زمانك خوش تنه تيرناكه زمانك دنجلي مالبات دبم بلا زاروكي خوره بنا حوال يا حوالي وان زيدنه ماموستا بلا زاروكي خوره بنا حوال وان هنا تير هنا ديوباب ماموستا مالبات جي ديوباب جي ديوبابه ویده مالبات به بلاب زاروکی خور بنا حوالیا در حق ویده خورام کیه جی زاروک و مالباتا افدم هاتیه گوراندن زاروک بونه دیوبابه خو اف aile dinamiklerinin bozulması diyor Kur'an eden Nabi Rabaz'da. Gabe ko zarok bu دیوبابه خو kesek peşiyavi zaroken karib gireydi. Ama hatta hacda salat ben zarok cezai ehliyet avitine ya. Lebel gabe ko bu دیوبابه خو حمو تجي تكارب كه يعني وصا قوتا مالباتا كي دستيو دبي وجزاء اهليتها بتنبي ام جرد بيجن زاروكا والراس خراب جفدون كاربي بختيني حمو تجي تكارب كه جبوبي قالك مالبات دیوبابي زاروكي خو بدنا وكرن حس كرن بزامكو دیوبابي وان هنا راستي ایوانو دیوبابي وان هر دو گاوي هات جم هف انجا درت كي ورد اوكي ميدان يعني زاروك جو يكام دنما بكن ام حموت زاروك كان دنما بكن شو بيد بهم ديمقراطيك اني بابا توم كيماسيبي يبم روز زيده كير هنا لما مست كيماسي كادن هي مامس ويا جد خازم شتا برسم دیوباب دايك دیوباب مالبات ve meselede de zordasi avsalanda rolavan geleki mazını bunna betir zanım mamosta hinde bavji şaşiye zarkı kabul nakin mamosta tija her tim mamosta var mesela ben dayku bavdıkın beje zarkıya rusatke vi hareket etke merabul bir yavay haberde le hinde bav tija kabul nakin her tim deste zarkı xodigrin her tim pişkiri dedin zarkı xo hinga av zarok a pskreka av zarok zedetirdi be masterdi ve پاش او زاروک مازن به تتکی و ناو جواکه این گاجی پرسکه کن ماستر درد که بهوله یعنی اون وقت سری لیوان مالباتان دین ما مست اون چت کن اون چا وانه داخل yani ez dixazim minake ki bidim mesela idi vi çağı da vi demi de idi herkes zaroku geçik be jiboy prensesi lavuk beji
prense. Diyem verdahiya prens û prensesa didin. Qîza ve jebunun zaman. Keşke beri raste. Yani hene malbat hene debav hene yani zaruka xuveka prens û prensesa dibine. Yani dibije yani zaruka wî dibistana sereke de derheqî mijada meselekî de xeber didî tiştekî jê dipirsî dibije min zaruka xwe pirsî zaruka Musa negotiye. Yani bona wî bona dê bav çevkaniya wî gotina zaruka wî ye. Yani ew zarokê çi gotibe, çi agahî dabe malê ew dibîne. Yani hez nake mamostê xwe guhdar bike. Hez nake mesela alîkarê müdür guhdar ke. Hez nake müdür bixa guhdar ke. An jî mamostê guhdar ke. Her tişt gotina zaroka wî ye. Eva zaroka jî çat ke lewra gelek malbat duruma wî hebe mesela rewşa ekonomiya ku baş be salek 2 sal 3 sal dibistanê devletê de idare dike piştî wî dibine dibistanê taybet de dibistanê özel wira da herkes îdî ku pere ku dide ku pere dide dibistanê de îdî gotina wî tê qebûl kirin gelek dibistana da wisa ne yani gelek lêkolîn hene li ser întarê dibêje zarokê ku perwerdehiya xwe dibistanê taybet da qedandine xilas kirine mesela lîseyeke taybet xandiye zanîngeheke taybet xandiye yani özel üniversite özel lîse xandiye wan zaroka da piştê jiyana wî ye îşta jiyana wî ye kar da yani iş hayatında em dibêjin piştê wê jiyanê da întara wana zêde ye. Lewra çima ew zaroka dibistana taybet da her xetayî qebûl kirine. Gelek cara. Dibistana işte dibistana lisede mesela ya taybet da ya zanîngeha taybet da her tiştî qebûl kirine. Çi gotiye herî gotina te ye. Piştî wî çadibe piştî wî ew zaroka zanîngehê xilas dike dikeve ciyekî de dixevite êdî karekî dest karekî dike çadibe herkes weka mamosteyê dibistana taybetî ne herkes weka alîkarê müdür ya dibistana taybetî ne patronû he çi dibêje te vî meselê de te xeta kiriye evî ku 2 cara dibêje 3 cara dibe psikolojiyê xirab dibe. Asya kabul nakece. Wisa hînbiye. Hayata wî gelek wisa hînbiye. Îro ku em dêna xwe didine mesela întara da zarokê malbatê ku rewşa wanê ekonomiyê ku ne başin li gorî yê baş mesela yê ku dewlemendin întar kême. Lewra malbatê dewlemend çatkin zaroka xwe her tiştî bi pere heltike her işi bi pere heltike piştî wî çadibe piştî wî ku dikeve jiyana îşta jiyana kar da patronî her tiştî qebûl nake. Yani ev jî yani zordestî jî hinekî ez dikarim dixwazim besa tiştekî dinê jî bikim zordestî jî hinekî ew zaroka ku zordestî dîtiye zordestî kiriye her daliya wa jî her dunsura wa jî ser düzena malbatê îro mehêca jî mînak da mesela zordestî ya hevsala li Amerîkayê Ewropayê li gorî welatê me zêde ye. Çima düzena malbatê wira zêde xirab ye. Yani malbatê ku hevdû berdan e dê bav hevdû berdan e wira jimara wî li gorî welatê me zêde ye. Îro wira sedî nîzî sî pênc be welatê me eva neh de he. Em mesela dibistana da bi xweş dibînin. Zarok ku düzena malbatê xirab biye ne dê zarokê ra dêtî dike ne bavtî dike di dêna xwedê ew zarok yan zordestiyê dike yan de jî zordestî dîtiye.
her dalya jî heye. Düzena malbatê civakê da mühim e. Düzena malbatê ku xirab nebe ku dê dêtiya xwe bike, bavtiya xwe bike. Wezaretê Perwerdehiyê yê Tirkiye gotinek ku wexta ku dest wezaretê kir got bira dê bav mamostetiyê mamosteya neke. Got bira dê bavtiya xwe hîn bin. Eva gotina li gorê min mühim e, giring e. Lewra em dibînin, dibistana da dibînin herkes de karê mamoste, karê dibistanê zêdetir zane. Yani te xeber dide em dibêjin qey yani fakülteya perwerdeyî xilas kiriye. Em dibêjin qey sevî işî, sevî branşî, sevî qadê lisansa bilind kiriye, master kiriye, wisa xeber dide. Yani tu dêbav avukat be, dêbav doktor be, dêbav çi be jî, bürokrat be jî. Ne mamosteye? Ne mamosteye. îro ku em diçine doktorekî de wexta em nexweşiya xwe ku dibêjin em dibêjin tê vê dermanî binivîsî min re. Em dikarin ew bêjin. Em dikarin. Ku tu bêjî doktor dibêje te eva kara xandiye, te eva qada xandiye, branşa xandiye. Lê herkes êdî civakê da yani dest davîje karê herkes bir spor. Herkes bir spor. Yani îro ku zarokek dibistanê da hevalê xwe ra ku tiştekî yani ewkekê wî çêbe, meselekê wî çêbe ku em gazî malbata dikin dibêje mamostê wê zarokê agahiyê dide wê dêbavê da dibêje evî zaroka te çakir zor destî vê zarokê ra kir. Kelimeke peyveke ne baş jê ra got. Lê malbata wî çi dibêje gelek cara dê çi dibêje mamoste me te guhdar kir em vê carî jî em zarokê çika guhdar kin çika zarok çi dibêje. Yani eva hevoka, eva cümleke ne baş e. Lewra mamoste te ra dereva dibêje. Mamoste hem ew zordestî kiriye, ew zaroka ku zordestî jî kiriye, ew zaroka ku zordestî dîtiye her du jî xandekarê wî mamostê ne. Bele saat xoş bama size gotna ta kut bikim. Em strana kadın guhtar bikip kerem ke. Diçim nematim hayrin tibim edi teşkine makim Diçimle verin aminim besse derda helinim fenci terabişinim عاشقی جاویته ممنونم جباویته لی آوری دیاته ور جارک مالامن شاب بدلمن اویت به حالمن
آخوف بفیدایه بدل منوتایه اری خلکی چشمایه Diçim nebatim hayrim cibibim eri tişkine makim Diçim leverin aminim beste derdahirinim tenji teradişinim Ez aşıqi cavete memnunum jibabete le avrediyate Tu ercarek malamı şab bedlimi evet bir halimi آخوف بفیدایه بدل منوتایه اری خلکی چشمایه Saat kış. Bele temaşivanên hêja em îro behsa zordestiya hevsalan dikin her wekî din me behsa çanda dibistanan kir ji bo zarokan ji bo tenduristiya ji bo perwerdehiya zarokan xew jî gelekî giring e divê zarok êvarî xewa xwe xweş racin û serespê zû herin mektebê me ji gel pirsî gelo ew çi difikirin kerem kin em bi hev re temaşe bikin paşê me li vira benda we bin. تريد نهاجي مكتب بكريا زاروكي والساعات شندا درازين شندا درابين والله زاروكي من نهاد رازهن والدورة هشتو تشاركي وانا كادي تشنا مكتب اخوا لحفت درابل هر تيجي انسان راح فيداوي هيا هر تيجي صباحا بيزور من تسرعي شيخوا وقت يفارا ندر كفن تشتكنا يسريوا هر تيجي فيداوي هيا گو خوا خو کربت زمانه خدا تیر رازابه و صبح رابو حافظاوی تازه وکا يعني صبي ترابي قلت شاوى دستروق بشوي وطرحت بي قنصتراتا حافظة الجي وخدا بي معلومة زكاوي جي زيدت بي والله قنال ده أم نهال دها أم درازين أم بدقنا صبا زورابن صبا زود ديشنا مكتبي أم وزود رازين دها والساعات الحفتاش ياردم جانا زود رازن جانا جيش رازن حسلون جبر تلفزيوني جانا زونا رازن مكتبها هم بجنوار زورازن دخنا وزورابن جانا مزوري وازن جانا نارازن ها درازن والحفتات درابن كما ونبي سعري فرجيكين هنا الرازان والشير بني ودي دستي او خواواتين جو تجي درازن وخوا انا بلقي جانا من 12 هم بيجنا واجب بيا مناقني والله فيداوي دقنا وشونا مكتبي ولو زينه وعشق بي ناچاف خو بالمكتب ده فهمي خو بقرن فارا زود رازان دين زود رابون ام گندابون داروك الجورا عمريخا ولو دورا يك صالي وبيشا صالي جرك صباها دور حفتارا رابن لإيفارا وحبكي زورازن دور حفتا هشتا باشترا أوجي الجورا عمري خوا ساعات زيدات بي لوی گورانی حافظاوا معلومه مازن دبی لوی گورانی خواوا لوی گورانی عیار دبی بلا مامۆستا بێترێ دە جیهات گوتن gelek zarok êdî ber telefonane heta nîvê şevê ber televizyonane
نخوازن تکم خو ماموسته جسد سپیجی دایی کو باوی وان بزوره وان جتاقی وان درد کن و دبم مکتبه لورا زارک وقتی چه مکتبه جی مکتبه رابطه ماموسته یعنی مامو تو آوایی پرورده نابم لسر خوی ماموسته تیچ بیجی زارک دبه ساعت چندا تکم خو ایکو سرس به دچن مکتبه مثلا سرس به وقتی رابن دبه چی بکن مثلا به تاشته دبه نه چه مکتبه نه سما ماموسته تیچ فکری ماموسته تیچ بیجی تماشاوانه تیچ گله نه شنو و به آخفتن از به گله که مرو دیو بابه خورب تعولی گله که مرو سبه كيف كي خوش بدي بابي خور او صحبته بك ماوس ويكي ناني وعافي او شي او كوي هي ديرك قبل مرو شيار بو وجا شعبي مرو جرتي مرو شو كده رضا خو ومرو قدريه درزي كير مرو تام جوجل ناده هنزاروك ماموس تشافيان قرتي تشن شعبان قرتي تشن مكتبه بل او اشته تشكيبن بولين شعبان بنبويه شبه خويه شبه خويه خوا زاروك حقيقه ابدم زيده او خراب و ايش اكرانيه ايش ماضي شقيه بله اوجي بالاوان زو قرار اكران وماضي اشق خو درافينا كان يجري بجا خو رافينوك زارو قبل كوش دبستان تينا مالي دبستان تليفونون نبدا سيوان امش او كارد بيجن ابي كو تليفونون هنا ام جواند بيجن زارو كيبشوك تينا نجي هي ديسا او خوان كيما قبل كنتين دبن يو دبستان التليفون بس من نيمبو تلفزيون جتنا مش فاهم هاي ساعات قدريه ما مستدشن ما هيش لازم دي قبل يقول ما مستا يعني وده مده واجد تنوان جل بشتي وانجي قبل يقول زاروك هاتنا مالي وده بياخد خلاص كده زاروك اولاد بيج ما بيكو مجرد ديسيبلين او كوان تامه يعني قبل يقول هاتن وده بياخد شيء تكن ناني خوج تكون اخافنا خوج بمالباتي خورت تكن قبل يقول اكران دا دستي خو او وسطابونا وياكو نبا روجده هبو تفتهلدان او ماضي الشق او اكران خواي بلاد ضربينا قبل يكون التليفون بردستي ويبي حتى الصبي تكار البريد ساكنه خو شمت الرافيات شو شي هي شما خو ضربيتشا زارو قبل يكون تدني نزيكي حجده 19 ساعات جري خو او كلازمه قبل يكون 5 صالبي جري نزيكي 12 13 ساعات خو لازمه ام بين لازمه شما خو لازمه خو جنان وعادي جرينتره انسان داروش پازداروش نانو آب نخوه تکاره جیان خو بردوام که لیبل انسانی که پازداروش رانه زیش بینی زعف زعمته یا یه درونیاوی خراب بی یا یه نخوشانیه که زعف زعم مازن پیرچه بی خو جنانو آبی پیتره جرینترش او کره انسان افزارو که کچه دبستانا ناوی و جورتر جه دبستانا لیسه جی خوان ایدی سوسیال مدیا حسابیانه نه که چی چیز برشاندی که ایرو چی آویتیه لوان فتکرون و ایدی بلد بن سوسیال مدیا ادعا اکتنیه وقتنیه شو و روش سوسیال مدیا ادعتنیه مرم نزانه وقت مرم مرو نزانه ماما وقت مرم راجع تلفونه بله مرو نزانه وقت مرو چه او جبو ویه شو و روش تنیه حتی جوی örnek جلدانه ده آدمه ده اشغالاندرمایه تو رونایه در و نابینی جبو کمرون زنبی ساعت شخصه شب و روش تنه 24 ساعت هنگ جا آدمه حتی 12 شفی اوکن وکرینه و تجیمه اف يعني السر دروني انسان او كفي هي تاثير هذه هي جبوي ورد كيجي رونايا درب دجرن افجي رونايا درب مروجه تقتينه مرونزانه شباب روجه جبوي قبل انسان وسطات بي او كا احتياجيه وهي استراحته هي او جي ساعته هي شان ساعات اصفرسيم ضروري شبكه ساعات شاشات الشيار بوبي جلك 12 13 ساعات قبل يقول بياما 12 13 ساعات بياما هيدي وسطات بيدي چونكي او كانسان انرجي انسان هوشنده هيدي وسطات بي اش بدن خوشي وسطات بي وش عقلي خوشي وش هشي خوشي هيدي وسطات بي چما وسطات بي دمجي انسان ده دو او كان دو حافظه توريه مجرد بيشن بالسير البرياتي تشكرن قصه سوري حافظه uzun süreli hafıza بله قصه süreli hafıza nava roje demeçi him bu bir toda digre ve ki belki tamaşavan nizamına çidi bejim ama ve ki hafıza şu ki bilgisayarda da işleme kuma çekiriye bilgisayar ne girtiye tabt koda kayıt ki kusar masama ne gabe kumru kaydı hafıza mazın ne ki sildi be بله hafıza mazın ji او جيت انسان ده hafıza mazına navevi
او حافظه بچو قبل كتجيبو ايدي هدي دفجه سيلكته شو اجي سيلكه جلك رازي بكبه استراحته مجي جبكو بكبه استراحته جلك رازي قبل كو شاخي وهات كو زاروق بر اكراني بي او شاخ وش ساعتك كنت انزاف بردوامتك قبل كو نكته استراحته زاروق او وقت ضرباز بو وش شوا روجك دي جيره دس فكر بي يعني دونجيا خوي ام جرد بيجن ويقو افريلري هي قبل كو او وقت ضرباز بو وكي شوا جيره روجك دي دس فكر بي سيلكه وجارك دي دس بيتك مجي تورانه دي سيلكه ورست بيجن مجي خو باقش دغن بله باقشتك ديسا زنديرادن سر ديسا جارك دي دس بيتك وكي شوا كو هيج نوستيا بي البراني حتى يوم تبي حتى دوستيا خوامنات يو ام بخوا خوامتي يعني كم نلبر اكراننا ام جوستاد بي كو بحال كيفن دبم زارو كان هيم بكم ما مس صاد دبنه زارو خو خود ادي غرق بيجكو خوامتي دما خوي اس هم تكم يتا خو بيجم خوكم درانه خو فرچه بكم اس تكم خو يعني هرتم نكو ديو باب هرتم جوانه بيجن هر رازه هر رازه sorumluluk bilincime peşidego اره لسر ve meseleci pırsek hatiye mamosat khazım şita pırsım ber pırsiyari bo zaro kan geleki mühim mamosta pırsek hatiye brasti geleki xoşed beje li Japonya'yı د مکتبان ده خباتکاری پاکیجیه تنده هر تشتی زاروک دکن زاروک توالته خو پوله خو هر آوایی باغچه خو زاروک پاکیج دکن لورا هشمندی که مزم زاروکه ژاپنیای رهنه مثلا وقتی دی چی ولاته ژاپنیا به گلک پاکیجه دبه ام د مکتبه خو د ولاته خو دم نکان تشتی کو سابقم تماشاوانه سوال کریه ما واسطه راسته ژاپنیای او دولتی که نیسکی ژاپنیای سنگاپور نه جخو پروردهی دا گلک آستک بلندانه فنلاندیا جی باورد فنلاندیا جی وسای فنلاندیا استا فنلاندیا her sal gemdi be lavra çen azmun hene hem de bizim teams pisa luan ligori wan azmuna Finlandiya gemdi be li devleti aliye Japonya ne hem de bizim Asya devleti Asya devleti Asya'yı ona zede dibi mesela Vietnam ji juana yeke orada otokontrol zede yani ça zarok di bxabxa her tiştihim dibe yani perverdeha sistema perverdehi li serwi biye li perverdehiya me sistema perverdehiya me li gore wi yani otokontrol li gore otokontrol avane biye iro hecam min minakekta mgo zarok idi prens u prensesin em dibistaneki de bejin polexo pakışkin polexo temizkin pakışkin em bejin du cara em bikin cara sisiya ve meşkat bikin yani eva debav vira qabulnake ya rastiji eva ku zarok bxa evi bike otokontrola xub bike yani ez dixazim besa vura mefhumek bikin besa tegi bikin yani bitirken dejin kavram etimolojiya disiplini ku hem de nehrin yani koka kelime disiplini hem derin kuderi hatiye zamanı latini hatiye zamanı latinice derbası zamanı Fransızca Fransızca derbası zamanı mebiye yani hem Türkçe de hem disiplini dikabetinin dikarinin hem Kürdi de disiplini dikabetinin disiplin çe disiplin etimolojiya da te mana öğrenci yani te mana xwendekar disiplin xwendekar buxaye Laura disiplina zarok etine be zarok ne derdore xwe derhola xwe paxiştke ne pola xwe paxiştke ne jî karê xwe bixatke disiplin tenê disiplina yani hafızayê zihnî ne hem disiplina laş û bedene hem jî disiplina zihne ji xwe em ku dina xwe bidine avayiyê dibistana da li gorî wî ava bûye ku em dikevine bahçekî dibistana da em çi dibînin em cî sporê dibînin werzişê dibînin em qadawana dibînin em dikevine pola da çi dibînin em cî ku ders dibînin em wira dibînin yani hem disiplina hafızayê de hem disiplina zihnê de mecûyê de hem jî disiplina beden laş de ev jî alaka derê kiye tekiliyoj ku derê re heye tekiliyoj xew heca te baskir te got xew îro îdî insan li gorê demak gevnar yani em dibêjin bi Tirkî dibêjin îlkel ça li gorê demak gevnar îdî jiyana xwe berdewam nakin lawra ku
bünyame, vücudama, laşame xwezayawi li gorê demak yevnar çêbiye. Roj tav vedibû em xeyra dibûn, tav diçû roava da em razzan. Çi dibû saeta dema razana me saet 6 û 7 bû, bê 8 bû, dema rabûna me 3-4 bû. Niha çabû teknolojî ku pêşva çû, teknolojî ve ew xwezaya yani laşê me bedena me xirab bû. Êdî me bi teknolojiyê çakir me mesela ışık yani lembe tirêj me dîtî. Çabû saet bû 6-7 tav ku roj çû ava da me çakir me ışıkê xwe me lembê xwe me vekirin. Êdî em dikarin hetanî neha deha 11 12 ranezin. Piştî wî çabû piştî wî ekran hatin. Televizyon hatin, telefon hatin. Çakir yani xwezaya laş û beden xirab bûyî. Li gorê lêkolînekî dibêje dema kevnar û dema nûjen yan nihan mod qiyas kiriye psikolojiya insan dema kevnar da zev kêm xirabiye. Çünkü düzena pergala xewa xwe xirab nekiriye. Xew zarokeke ku insanek ji bo zarokekî tenêna insanekî ku sê roj heftê 2 saeta zêdetir ku ranezê ji xwe psikolojiya wî û laşê wî xirab dibe. Seheta wî tendurustiya wî xirab dibe. Yani çıka ku dem duguhere mamosta çıka ku teknoloji jî pêş vediçe mukabil derinnasiya psikolojiya insan jî xirab mamosta. Malata ava gelek spas dikim mamosta müdüre dibistane Yunus Uygar. Saat hoş. Birastı îro bernama me zû xelas bû. Hîn gelek pirsêm nebû lê ma mukabil. Gelek spas dikim mamosta malata ava. Mamostaya rêberiye Eyüp Ok pedagog Eyüp Ok mamosta spas dikim. Gelek spas. Malata ava. Saat hoş. Stranbeş Pervin Hüseyin'i Haşim Reşadet İsmail Hakkı Parmaksız gelek spas malava. Spas dikim. Spas hoş. Bele temaşevanên hêja me îro jî bernama xwe bi dawî kir sibê dîsa hema satî de bi mêvanên hêja em ê pêşberî ve bin heta wê demê bimêrin di nav xêr û xweşiyê de roj baş. Keşme ver çevri çıra çevri çadana vay 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 pencere rana dana telu biskuta dana ma keşme ver çevri çıra çevri çadana vay 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 vay. Aşme serre tabi nişme peru kanati hakkı murade ma gerrem nemmetçe nabi vay 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 maşme serre tabi nişme peru kanati hakkı murade ma gerrem nemmetçe nabi vay 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 vay. Ma toşe komro ma ya to ki memro deske meş